بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێ خۆشحاڵین لە بەرنمەیەشی دیکەی پەنجەمەوە لەگەڵەوەی بەڕێز و خۆشەویستداین. لە دوای کودەتای ساڵی 1960 لە تورکیا بزوتنەوەی چەپ بە تایبەتی لە ناو سندیکای کرێکاراندا پەرەیان بە چالاکیەکانی خۆیاندا ساڵی 1961 پارتی کرێکارانی تورکیا دامەزرا. ئەگەرچی کورد لە نێو لە دامەزراندنی ئەو پارتەدا دەورێکی وایە نەبوو، بەڵام دواتر کوردەکان بە تایبەتی پارێزەران و مامۆسایان و تەنانەت کرێکارەکانی کوردیش دەورێکی گرنگیان بینی لە بەرەو پێشبردننی ئەو پارتەدا. و لە ساڵی 1969 بۆ یەکەمین جار کوردێک بوو بە سەرۆکی پارتی کرێکارانی تورکیا کە ئەویش پارێزەر محەممەد علی ئەسلان بوو. ئێمە لەم بەرنمەیەدا هەوڵەدەین بە تایبەتی لەسەر مێژووی چەپ پەیوەندی بە کوردەوە و دەوری کوردەکان لە ناو پارتە سیاسیەکانی تورکیا و هەروەها هەندێک بابەتی دیگەی مێژووی کە مامۆسا بۆ خۆی ئاگاداریانە و بە تایبەتی لە ماڵباتەکەیەوە زۆشتی بیستووە بە تایبەتی لەسەر کۆمەڵکوژیەکانی کوردستان لە دێرسیم لە گەلی زیلان و شۆڕشەکانی شێخ سەعید و ئارارات و کۆمەڵێ بابەتی دیکە مامۆستا شایەتیان لەسەردا بە تایبەتی ئەو ڕووداوانەی کە خۆی تێیدا بەشدار بووە. مامۆستا هون بەخێر هاتن بۆ بەرنمەیەمەی پەنجەمۆت. مامۆسام دەخوازین لە سەرەتا ئەم لە زارۆکایەتیەتە دەست پێ بکەین. ئەو دەوروبەری ینی ژینگەی کە تۆ تێدا پەروەردە بووی تەمام کوردی بوو؟ Ez 1936'da li merkeze agiri Karaköse, bu Karakilis bu asıl beri bu Karaköse lüyederi bu. Bale. Ja babam bege aşire bu. Le diyamışı evi xandekar bu. Yani de mektebi Dibistani Osmani'da xandı bu. Le diyamın jugund hatı bu. Türkiye nizam bu. Bale. Yani Kürt bu. Ja bu Kürt'i ez şoku müddes bekir zatiyamın bu eva Kürt'i derbas bu. Bale. Muhammed Hoca Kürt'i da zamanı Kürt'i kadar bu yasak bu yani. Bale. Ja sebebi jugunda harçi nasıl me akrabayı me dahatın vakta ez mektebim Dibistana iptidai da bu. Bu şarkı ez yekşi jimmestir huşkam ne bu. En bu arada çoğu tercüman etker. Bale. Yani vana Türkiye'nin bu sebebi mali kuvve befroşun ve tişteki besinin ne karbon yani be evi kurmancı kabul netkirin için yasak bu. Türkçe nizam bu. Bale. مامۆستا لە مەکتەب چەوا بوو هۆن بە لاتینی دەخوێند ئەو وەخت زمانی ینی بە حرفی عەرەبیشی دەخوێند بە تایبەتی ئەو مەسەلەی ئەدەبیات و ئالی دینی. ئالی دینی وها بوو ماڵە me de gelek kitêbê babê min hebûn. Bale. Kitêbê kütüpxanê da kitêbê Erebî, Farsî, Tirkî û gelek jî yê Kurdî hebûn. Bale. Tev jî bi xetê Erebî bûn. Yani gele Erebî zanibê bixwînî wana yê Latînî nebûn. Lê mektebê jî min Latînî dixwand. Bale. Çûme mekteba Türkiye. Lê îja malê malda babam jî alîkariyam kir. Ez gotina Erebî rind hîn bûm. Herçî çiqas kitêbê Kurdî heye ne min ewana tev xandin gelekê wan jî bi xetê dest migirt nivîsî. Jî mesela me Ewlûda Kurdî gele çend nivîsîn herçî nas dixwastin ji min da. Mesela Memûsîn matbûya çapkirina
Mısır'ı bu. بەڵێ Tek mala mehe bu. İşte geleka rızat kirin helditan dibirin peşvi din bitsin. Burada çirruka memuzin teni tüne bu. Gotine Ahmet Khani şey bu. بەڵێ Yani Ahmet Khani milliyetçi ki Kurd bu. بەڵێ Yani çişki ama romantik bu çişki. Evet ve gaveci harçı evet müderrisi Kürt yi medresi yekşi müfti ağrıya evci Kürt bu. Mesela ders sılda dersa şeriat-ı fıkıh be Arabi hirda. بەڵێ Yani vakta ku mekteba ibtidai orta mektebi mıxanda. بەڵێ مامۆستا تۆ بەحسە مەموزین کرد مەموزینی ئەحمەدی خانی چ شتێکی باڵکێش هەیە لە مەموزین کە لە مێژیە تا مابێ ئەو شعری وی بە تایبەتی Şarevi memozinde Ahmet Khani gazine kodike bitfakya kurda. بەڵێ Dibe gerde hebuya me padişahek layık bidiya xude kulahek Arap acem gurcu Rumi hamuyan jmerat kir gulami tekmil dikirdi ve Medine devlet tahsid kir me'al muhakmet veha gotin بەڵێ gelek için. مامۆستا و پەیڤێن ئەحمەدی خانی پشتی ینی کاریگەری لەسەر تەدانا لە ئالی سیاسی و نەتەوەی و ینی وەختی تو مەزن بووی و دەبێتە پارێزەرەوە Tabii Ahmet Khani edibek pır benzene. بەڵێ Yani de evvela divanavi çünkü Kurban Can yani lügatekçi بەڵێ bir heye olsa yani çenkisi bir hene. Jar Cizire bota hatiye yiri dahi doğu bestik kabravi heydu ederiye. بەڵێ بەڵێ Herkes de ziyaret ettikken le eva yani harçı mezini yani Kürt evana göre ana guri vakta xoda çabiye vakta wi yani gotin evana iro nabe çün vakt zaman gelle hatiye guarrandını بەڵێ li edibeki mezin Kurdaki mezin yani مامۆستا ئەم دکارین بێژین تۆ گوت میلیەتچی بووە ینی دکارین ئەو بێژین فکری ناسیۆنالیستی لە جەموی هەبووە لە جەم ئەحمەدی خانی Cem Ahmet Khani بەڵێ Ahmet Khani tam nasyonaliste. Tam nasyonaliste. Li hicamın Gert Khan bu fikri nasyonalizme. بەڵێ Ama nasyonalizme ve vakti ki zede tünne kes. Tünne. Ahmet Khani peştariye. کەواتە مامۆسام بەری ئەم ینی زێدەتر ئەم بەحسا ژیانی تەی تایبەت و کارنتیە سیاسی و ئادڤۆکاتی بکەین ئەس دەخوازم چەند پرسێن دیرۆکی هەنە بە تایبەتی تۆ لەگەڵوا مەژوڵ بووی دامەزراندنی دەوڵەتی تورکی مۆدێرن ئەو دەوڵەتی تورکی کە چێ بوو پشتی عوسمانیە پڕ جارە دەبێژن ئەتاتورک بە تایبەتی بەخۆوە ئەو دەروبەریوی کوردان خاپاندن ینی ئەو ڕاستە ینی ئەگەر خاپاندنە چاوە خاپاندن Kurd ne kapandı? بەڵێ Kurd ho kapandı. بەڵێ Yani Atatürk bıçağı Osmanlı koçu lideri devletteki modern has çeke. بەڵێ Sebavici Jevi Ali Karistan Lenin bıçağı ihtilala komünizmde. بەڵێ Bana yardım ne kiraz ev ne bu? Muvaffak ne bu?
Yani Lenin pişgiriye Atatürk kiriye. Tabii pişkiriya wî kir. Bale. Gelekçi alîkarî da. Alîkarî zaf da şu Lenin uçağı İngiliz, Fransız aliye evde Güney Bale. yani Alcezir'de ve Batı'na sebebi Lenin hem alîkarî da Türkiye'yi, İran'ı, Afganistan'ı ve Çin'i Bale. burjuva, nasyonalist burjuva alîkarîya wan kir. Lê alîkariya mezin Atatürk kir. Bale. Li Bakü konferansı da li Bakü 1920'da Bale. şey bu uçağı Türk Düsü Zeletir delege var. Bale. Yani temsilci var. Temsilci var bu. Bu Ey temsilci Kurdana bu mamosa. tek yek tüne bu. Yak tünne bu. Yek tüne bu. Çıma. Çıma. Ha. Kürt harçı ağay vana begi vana le evi bun. Nav Urseti bun. Ermenistan'ı bun. Bale. Evana berya şorreş girtin derbasi Osmanlı bun. Bale. Li evci halk şi pır cahil işte bun. Ne mektep bu ne tiştek yani evtune bu. Sebebi evana cihazı tune bu. Bale. Bu hoci harçı evi Kurtçi seroke Kurt kudu uçağı da evanacı dici şoraş bu. Bale. Baz mamosa tu gut Kurd xo xapandın. Beli. بس پر اندام پرلمانی و یعنی نوێنەری وا لە مەجلیسی تورکیا هەبوو پشتی تورکی ینی دەوڵەتی تورکی هاتە دامەزراندن Beli. کاری وا چ بوو ینی ئەو چ دکردن ئەو کوردچێتی خۆ دەپاراستن مافی کووردا دەخواستن ینی Kesi ne has. Kesi ne has. Le evi Lozan'ı konferansa Lozan'ı ko بەڵێ Lozan'a konferansı uçağı Cumhuriyet bu kabul kirin. Doğru delege temsilci İngiliz Seroki Van'a İsmet Paşa radbece İsmet Paşa lideri بەڵێ dibece hun Türk lideri merra müzakere etkin. Li Türkiye teni Türk tünnin Kurt cihene. بەڵێ Temsilci var tünne. İcar İsmet Paşa, Kemal Paşa ra din bised beje evajil beje harçi mebusi Kurt topken telgraf eki din bilsin. Telgraf edacil bin evi Kurt dibin derece temsilci Türk'a meci temsil diken. بەڵێ Hem temsil avan kalsın sebebi hakimiyetçi ve evi müdafaa bikin yani evanacı temsilci menin. Diktin dişinde Lozan'ı. Biz diyoruz bahse Kurt'a nabeydi. بەڵێ Yani Kurt ve deri harçı Kurt Kemal Paşa ki kastı ev şey ve deri. بەڵێ مامۆسا پرسیمەری ینی دیرۆکیتی هەنە بەڵام کەسێک هەیە بە ناوی حەسەن خەیری ئەو کێیە و چما دەبێژن ئەو ینی پڕجارە لە دیرۆکی دیرۆکنویسی کورد دەنویسن ئەو خیانەتی هەرە مەزن ئەو کریە ئەو ڕاستە Rast nine çünkü ve çağı çıkas temsilci Kurt derketine parlamentoy eğer Hasan Hayri hain be evana tep hainin. بەڵێ Yani bu çağı bana tep
Eğer Hasan Haydi haine İro'da şesiz edetir AK Parti mebusi nabı parlamentoda ya tev hain yani. Yani hain işte ki evliyle بله gelmel rınd ev kevi. بەزە چما هاتە داڵەقاندن مامۆسا He? چماوی کوشتن تورکاوی کوشتن çima Tarık Hadacevi'den bilse Hasan Haydi Kürt ciddi idam fikir. yani لەسەر کوردایەتی لەسەر Kurt کورد hayatı. هاتە ئەدام کردن Veli. بەڵێ Şu Louis Deri Civana bu şarkı anayasa yani Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Hazar Nesit BİSYK بەڵێ başı biz çaradak hatta guarrandını jibartın bu ya parlamentoyu Jugan evi mebusi de ve beriyavi parlamentoda bun yek teni nedan بەڵێ yani ne eva ne evci Hasan Haydi idam bu yekçi evi navim bir kir per askerini Kemal Paşa bu evci görtün sürgün kirin. بەڵێ مامۆسا بۆچی ئیتیحاد و تەرەقی Beli. بڕیاری قڕکردنی ئەرمەنیادا چما ینی مەبەستی وا چ بوو چ دخواستن Çıtıkazın eve İttihat Terakki eve ki milliyetçi bu yani nasyonalist. بەڵێ O ırkçı icar eve düşmanı tabi ekaliyete bu. بەڵێ İcar Ermenice geldik bunu Türkiye'de, İstanbul'da. Ya bu şarkı dijivana hareket etkiren, İstanbul'da espekiren, yani cin, zar, hevi, farklı hep kuştan. Geldik ivancı sürgün, deryada hatta karkırını, بەڵێ deryada dekıstın. Hene ancak canı halas kir. Evonacı kuabitne Suriye, Lübnan'ı, Jurci, gelek ivana hatta Fransa'yı. بەڵێ مامۆسا چەند حەب هاتە کوشتن قڕکردن ینی ئەرمەنی ژانی ژمارە پڕ دەبێژن نزانم ملیێن و 1.5 ملیۆن و ینی تەخمینی چەندەیە ینی ئەو Yani doğruda tahmin eken rast merhaba kalp ve bike نینە mümkün yine. بەڵێ Li bis 100,000 بەڵێ merbejar ev rastı بەڵێ li kijan 100,000 kod beşi ev hene çilbe milyon. بەڵێ Evci mühimliğine farz bekem 50,000. بەڵێ Evci tabi cinayete kemmezsine yani. بەڵێ مامۆسا ئەم بەحسا دیرۆک دەکەین ینی Beli. دەوری کورد بە تایبەتی و عشیر و ئاغا و تشتێن کووردا سوارێ حەمیدی و نزانم ئەوانە Beli. دەوری وا هەبوو لە قڕکردنی ئەرمەنیا Kakimin tev evi. Harçı kumandanı evi bun. Hamidiye bun. بەڵێ Yani Arın zanım li Bakur Ermeni ne hatna koştani be evi yani be da jenosit. بەڵێ Jenosit ne bu? Li vakta ko bişi jenosida Ermenya ev taşna falan ne endamı Ermenya vakta derketen her ne Ermenistan'ı ki hatiye 5 bana Müslüman yani edi Kürt Bale. Türk'na Müslüman gelek
40 kere. Mesela İstanbul'u evet İstanbul'u bizim Erzurum'u, Bayburt'u بەڵێ gelek kadına 40 kere یعنی ئەرمەنی مسلمانە دەکوشت dokuşta. بەڵێ Dünavanda ide ev Türkiye Kürt'e بەڵێ فەرق ناکە fark nakı. بەڵێ Mesela geldik bir aşiret yarraca le idare, Ali idare Bale. karşı duy derici geldik şaraki mezun bu. بەڵێ ئەی مامۆستا دەبێژن کە لە عالیەکی دین کووردا ئەرمەنی پاراستنە بە تایبەتی لە منتیقەی دەرسیم و سەید ڕەزاوە پڕ ئەرمەنی پاراستنە ینی لە مرن ڕزگاریان کردوون Naha İttihat Terakki ev bu. Doktor Reşit Paşa'ya bu. بەڵێ Valiye evi bu. Diyarbakır'ı bu. بەڵێ ئەو کووردە بەخۆ مامۆسا ئەو دکتۆر ڕەشید پاشا کورد بوو یا تورک بوو Türk bu yani. بەڵێ بەڵێ Böyle. Türk bu düşmanı Ermeniya bu. بەڵێ Evet kabul nekir. Uçağı kaymakamı Lice Nesim Bey'e Gazi Vikir evcik koştu. بەڵێ Le Ali dene Dersim'e farklı bu. Uçağı Dersim'e de nizika 3000 Ermeni he bu. بەڵێ İcar kastım ki iktidar yani hast vanacı bu بکوژن koca بەڵێ le Seyyid Rıza o hak Dersim'i evana girtin ev kirin. Parastın beş. بەڵێ 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 Başıcı 3000 Ermeni hatın evet evanaca himaya kirin evet şanlı Ermenistan'ı. بەڵێ Yani vanacı usakir Ermeni müdafaa kirin. بەڵێ کەواتە کووردا ئالیکاری ئەرمەنیشی کریە Tabii. بەڵێ زۆر باشە مامۆسامە پشوویەک بدەین و پشتی ئەم ئاخافتنی خۆ دەوم دەکەین دووبارە سڵاو بە ڕێزان درێژە بە پەنجەمەوە دەین لەگەڵ مامۆسا محەممەد علی ئاسلان سەرۆکی پێشووی پارتی کرێکارانی تورکیا و هەروەها پارێزەرێکی ناودار لە باکووری کوردستان و تورکیا مامۆسا پرسیارێکی دیەن دیرۆکی هەیە مەسەلەی ئیدریسی بتلیسی Bəli. پڕ جاراوە دەبێژن خیانەت لە کورد کردیە و ینی خیانەتی وی چ بووە ینی Yani hainliğim bu. Yani herkesi Rabbeci hain ne oldu? Rasni ne? بەڵێ Le ئەو شاشێتی وی هەبوو یا چی مامۆسا کەواتە İdris Bitlisi Sünni Almeki Sünni بەڵێ Kurd bu. De eva Osmanlı da bu. Hemaya Osmanlı da bu. بەڵێ Uşağı 1500 da çarda da بەڵێ 1500 da Uçağı Yavuz Sultan Selim digre Uçağı Safevi hükümdarı Şah İsmail gelek 5 daha çev eva Alevi hatta ber Diyarbakır altına ica dixaze ona şunda بەڵێ بکشین bekşin بەڵێ Savaş'ta Lüvederi çaldıran savaşı بەڵێ Çaldıran- شەڕی چاڵدێران şarı çaldıran du çaldıran heye Bale. Türkiye he yeşil evi ya İran'e çaldıran İran'da Diciheptin Lüvederi Şah İsmail mağluptu be. بەڵێ Yavuz Sultan Selimci ve Lüvederi her kadar ko vi hudut hena kuvvet bu karbı muhafaza kimin. Lüvederi derbası eviydi ve Suriye'yi vandıran Mısır'ı. بەڵێ İcar İdris Bitlisi uçağı digre mabeyna Begi Kurda
o Yavuz Selim mukabele ki çetke. بله Yani ana göre ve mukabeleci harçi beye Kürt ve hudud muhafaza bikin bir kuvvete koy le vergi bedin le evici bana himaye bike Osmanlı. بله Himaye bike tükes tekili tü evi nebe begi nebe بله begi Kürt. İşte bu saat devam kit netice uy bu çağır idisi bitlisi ev netice farkır bu eva beşta diti bu ne diti bu evini zanın tabi. Li netice uy ya objektif. بله Li bin yeri eva harçı istiklala Kürt rıyavi gert. بله Yani peşivi ev imkan çene bu. Çıra çene bu. Çün devleti denine bin yeri mesela Osman beyliği bu. Begi Osmanlı gert begi denine tebci ortaya rakir devlet çekir. بله İtalya'yı sabu, Almanya'yı sabu geldik. Cahil sabu. İzar Lilve'lerin Kürdistan'ı tübbege çıkas zor beci nikar bu yedin Irak'a çünkü evana himaya Osmanlı da bunun. بله Sebebi ev himaya devam kir hatta Cumhuriyeti. Cumhuriyeti şunda şu ev çebun devleti milli çebun بله hem İran'ı hem تول Irak'ı, Suriye'yi, Vallahi. Türk şu çebun evci fırsat ne tanıydı? كوردا Ben بله مامۆستا ئەگەر لەسەر شۆڕش یاخۆ سەرهەڵدانی شێخ سەعید beri. ینی ئەو سەرهەڵدانێکی نەتەوەیی بوو ئاینی بوو یاخود تێکەڵ بوو لە هەردوو ئاینی و نەتەوەیی شۆڕشێکی چاوە بوو مامۆستا بە بڕوایتەوە ئەوەی کە تۆ تعقیب کردی بێ چت بێژی لەسەر شۆڕشی نا. شێخ سەعید Sonra Said asıl Şoreş fikrar Şoreş de evi de bu. Cibranlı Halit Bey. بله Halit Bey erken harp bu. Mektebe Osmanlı'da vakta Atatürk, Kazım Karabekir ve vakti xandı bu, pır cihati bu. Şu Kurda yekteni Halit Bey'de Harbiya evida xan diye, بله Osmanlı'da xan diye. İca evida xas ya milli bu yani. بله Evavi milli bu. Lipaşe Osmanlı evi Cumhuriyeti, vakti Cumhuriyeti Hacı bun be faaliyeti vi girtim beri anin Erzurum medane evi vazifeke pasif بله bistivici eldan hazar biz şarabı galiba şanla bitlisi ve deri idam kirin. بله İcar hevalivi evci hebu. Evci parlamenter bu. Yusuf Ziya Bey. بله Evi Yusuf Ziya Bey daha böyle girdi bu. Bir şey sayıtra haber da bu. Ev ikna kiri bu. Ki evci bir kere naf şoreşi. بله Yani şoreşte fikran da milli bu. بله Li evi Şeyh Said tabi evki mezeneki dini bu yani. بله Dini bu. Servi daha muhafazakar, konservatif yani. بله 8'de. Evci tabi nizanık muvaffak ve yavi
çıkarı çevkira lüderi Şeyh Said geldik aşı reisi aşıra haberda بله gemasi çadhab gotun edemi Ali Karyav kendi parayavan gotun em tekli bir şuğuli nabın sebebi idi gumana xu berri bu yani ev şuğula nabe hatı bu Levi Çağı Mustafa Kemal Başvekili İsmet Paşa bu evana zore da bun ça zore da bun belki ona terakkiperver halk fırkası بله çekir bun yani bera Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi çekir bun gele veke nehte kovar o rojnameci dale ovanda evdikerin faaliyetdikerin ya ona da has bu örfi idare çebiken ve örfi idare ra hem parti bine evi yani jorte raken hem civan faaliyeti evi kovar o ye evi بله روزنامه و روزنامه گوار بله falan jorte raken uçağı İsmet Paşa meclis ev hast örfi idare بله meclis tabi Kutuna İsmet Paşa ne da dikkati red kir. Uçağı meclisi ancak örfi idare bu meclisi bir de kabul kerini ancak bu evdi be. Mesela Kürt o mesela Cumhuriyet tehlike dahi olsa hadise kaisa بله lazım bu. Sebebi gittim provokasyon eken mezzin Şeyh Said Uçak'ı pirani bu hat bu mala bırakı بله Luideri yüzbaşı kişandına Luideri bazı habici cendirme çent Meryem bir Şeyh Said Rabun hasın bana begirin Şeyh Said Çakir yani ne gidin sibe bana ezdiçim bana cilve deri uçağı begidin beber بله kabul ne kirin bana şu maksadavana ev mervini bu maksadavan provokasyon bu بله bu provokasyonu ev cendirme ev kirin zor يعني بله يعني ما مساتو دي بيجي اگر او جندرما زور نكرا شورش İşte يه ندبو Çiğnedi bu. Çiğnedi bu çünkü Şeyh Said edi ebu kumana haberli bu. Yani بله bir sonra şey ne kadar işte ki بله gelek uçak Şeyh Said evet Said Nursi ciddi bu. بله سعيدي نورسي دجي شيخ سعيد بو Dizi Şeyh Said. يعني دجي حركتي بو يا دجي شخصي بو ما مسا Dizi hareket evi bu. بله Çünkü Said Nursi bu halde bu Müslümana kılıç çekmez. Müslüman شيري şurlak نارد yani. لا مسلمانا Evet. بله يعني كواتا تركا بخو يعني واكرد كأو مسألة چي بيتو بوچي ما مسا و دخواستن او پروفوکاسyon چيكن دخواستن قتل عام چيكن دخواستن چيكن ما مسا Provokasyon çekirin. بله Bir sürü İsmet Paşa girt meclis sev hast. Örfi idare. بله Örfi idare ve daha mahkeme örfi idare çebun. Yek Diyarbakır'ı, yek Şile Ankara'yı. بله Ya Diyarbakır'ı boy Kurdistan'ı bu. Ankara'yı بو تركيا tabi Türkiye'yi bu. بله Uçağı bir seda idam kararıdan بله idam kirin. Gelek. Yani evci harçı çıkas kovar hene
ڕۆژەمە هەنە ئەوەنا هاتنە گرتنێ و یا کازم قەرەبێکی سەرۆکیوی بوو ئەو پارتیژی هاتە گرتنێ یعنی ئەوەکی tam teröreke mezin çekirin şu İsmet Paşa de meclise de jî xeber de dibêje mesela Şeyh Said nîm bû asıl li ew Rojava Roşalat, la Roşalat, bale. Gelek ew çêdî bû anagurî dijî ew dijî dewletê mamosta. Bale. Belê çêdî bû mezhebewî kir. Yani ew îtiraf jî dike. Bes mamosta xwe şorşî Şeyh Saîd piçekî berfireh bû yani ta Diyarbekirî jî çûn. Çûn. Bes boçî beser nekewtin. Çawa bû yani wa girtin û yani ew li nav xwe yani yek nebûn xıyanet hebû çi bû mamosta? Diyarbekir'e yırtın Diyarbakır muhasere kirin. Bale. Harçi ve deri Begderi Kürt be eveva garnizona askeri hebu ya Türk. Bale. Bu ra hat neci ki evana ciddi bun. Bale. Dijwi hareket kirin. Aliyetinci mesela duvar hatta evi heye. Treni heye. Bale. Şaman defer. Hatta treni uçağı des Fransız'da bu. Fransız'a yırtın izinden askeriya Türk ve viva Bale. hat muhasere kir. Yani ona cahil karıyor kir. Bale. Kewata Fransî jî piştîwanî li Tirka kirin. Yani Fransîyekan. Evvelî. Bale, bale, bale. Mamosta çawa ma hatine mehkeme kirin yani. Yani tu bi xwe parêzerî Şeyh Saîd çawa meselen parêzvanî xwe kir? Parêzvanî kir Şeyh Saîd şu mahkemê da wiha dibêje. Bale. Dibe mit tiştekî ha yani şoreş dest pê nekir. Fakat aliyê dînî va digre. Bale. Dibe ew behsa wî yüzbaşî jandarma falan dike. Dibe min rica kir dîsa rica min kabul nekir. Musa kirin falan. Bale. Ama ew da min kitêbê da nivîse bir cinayeteke mezine yani Şeyh Saîd girtin idam kirin. Bale. Ew berxwedan kir mamosta yani Şeyh Saîd yani kurdayetî kir li mehkeme. Kurdayetî xwe parast, kurdbûnî xwe parast, ne parast. Aliyê dînî va tev. Zêde alî dînî bû. Belê. Boçî qerarî mehkeme yani qerarî edamkirinî wî dan mamosta. Xwe şoreş hatibû şikistin. Wî çaxî seba Kurdiyayê jî na mahkeme seba ku der jî meşruiyet. Bale. Bi sîne wî çaxî digotin ew e gerici dini muhafazakarlık. Mamosta ew to bizanibî Şeyh Saîd û Atatürk hevdû diye. Naxir. Ne diye? Mamosta piçekî em behsî şorşî Ararat bikin. Belê. Amancî wî çi bû? Amancî şorşî Ararat serxwebûnî Kurdistan bû. Şorbişi Ararat seba du tişta dest pê kir. Bale. Uşağı Mustafa Kemal berê ji ew ê ji Lenin ji Sovyet Alîkaristan Bale. bu şekil. İjar ewa yê ew hakim bûn. Harçî reîsê aşîra hakimê wê hareketê bûn. Bale.
Zeyde ev ne bu? Düzenli, intizamlı mi bu? بله Yani tüm birrek serok aşiratı herkesi ali ki dikşant kesiş parça kesine بله duka. Jar vakta khoybun çibu khoybun uşakıcı evi İhsan Nuri بله İhsan Nuri cid khas ciki hareketteki kurdu be evana ciyerten İhsan Nuri şandın de evcidan Pırşidan ko eme ali lojistik ali kariyat tepkin. İhsan Nuri hat evana tep top giren aşire falan hazar nesil biz nehada galiba. بله Uşağı bu gazetekçi de kız adam yani eva Kurdistan'ı ilan kir. بله İca tabi şark bu falan hatta ne evi şarımezsin. Başı tabi ev 5 tane çok Hasan Nesit Sida بله uçağı ev bela bu. مامۆستا و نەکاریمون لە عالی عسکەری نەکارین ینی چما ئەو بەرخۆنەدا Berkone de Ali askeri nikarbun tün uçağı ev bala fırbecin uç بله diyare. بله Türkiye gelek diyare şandın nevvederi. Gelek aşirat hılda cem koy. بله Ucvederi ji muhasere kir. Nab du geri dağ heye. بله Yek geri dağa mezine ek yapçuk ya. بله Yapçuk desti İran'ı da bu. İcar Türkiye girt Kazake vani girt da İran'ı o ev buçuk hılda geri dağa Vallahi. buçuk şehirde duyu denip püstera derbastu muhasere kir çünkü beri led hıstın harçı ev militanı kurt şarru بله ینی مامۆستا ئیرانیش ئالیکاری تورکا کردن Ali Karyoy kirin beri. بله Şu Sebavi yani İran girt Seba Türk muhasere bikin ardilin çevre girt ev geri dağa pıçuk da Türkiye'yi. بله Türkiye'yi Sebavi girt ev kısmeti jivani beşvi da İran'ı. بله مامۆستا خەڵک زۆر هاتە کوشتن لە شۆڕژی ئارارات Gelek hata koştun gelek perişan bun. Duyda evaji. Gele hene aşireti Kurdci Ali Romekirin. بله Rom dibêjin. بە تورکا دەبێژن ڕۆمانیە مام Rom beli. بەڵێ Gelek ona Ali Karyovan kirin. Le uçağı kıyıcı girdin geliye zilan. بەڵێ Eva mıntıka kemesine per de bakuri guane daye. بەڵێ İcar duy deri gele guntene uçağı bu. Mustafa Kemal Paşa Bakıcı de nava planı da bu. بەڵێ Girdin Jugun çıkas merv bebek harçı jini hamle بەڵێ پیر و مێر هەر کەس بەڵێ herkes top girin kısnavi kısnavi geli بەڵێ başı dora geli yırtın makinalı tüfek
لوی داری آگر کردن یک کس نهیشتن یعنی 2000 بله هاتنه او که خلاص کرده یکی akraba yeki diçe evi piştiği çünkü ve deri yasak şey bu. Kes ne dişti var. Şu bu ner bu ve sarık ek bistani diye xodmeje. بله İsa hevda bu yeki Navi Mehmet bu zarrek haftay sali Paşa Kara Kiliseli Cemme Tanzara da gotan. بله تو بۆ خۆی دی بوو مامۆستا Tanzara? نا ئەو کەسی ئەو ینی لە کۆمەڵکوژی فلەتی ئەو زارۆک Ev zarok mu ne dedi? بله Li Tanzara koy kalas bu evvel Bale. Cemme buş koy. بله بله مامۆستا چەند حەب هاتە کوشتن ئەوی تەبزانی ینی بەحسی ژمارە Bahsi Cumar Gazete Cumhuriyet, Roznama Cumhuriyet. بله Bu çağı gerçeğe dayanın çünkü bu çağı evci tevfik kirin. بله O arşiv evet bir 15.000'den fazla. 15.000'den fazla nine. ینی 15,000 مامۆستا Ev 15,000 ziyadettir de. زیێدەتر بەڵێ بەڵێ Yani eva belki 30,000, 40,000 belki 5,000 be. بەڵێ Dün ve deri mentıkayı çık kasmen ve ve deri Ama- top kirin. بەڵێ Yani dev Sabancı mektup da heye bahs. باسی گەلیە زیلان Gelgecinden Vallahi. ev nefisi yani. زۆر باشە مامۆسامە لێرە ئەو بەرنمەی خۆ دەقەتێنین ئەم لە ئەڵلقەی دی باسی زێدەتر باسی ژیانەتە و باسی سەرهەڵدانی سەید ڕەزا و کۆمکوژیە دەرسیمیشی بکەین بیرەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێوەیەتی نەکۆتایی ئەڵلقەیەم جارەمان پێکەوە پرۆمۆی ئەڵلقەی داهاتوو دەبینین و بەخواتان ئەسپێرم لە بینی سەید ڕەزا و شێخ سەعید چییە ینی İsmail Beşikçi baş ama oku evet Türkiye sosyolojiye kurdan nizale. چاوە ئەو کۆمەڵکوژی لە دێرسیم چێ بوو Mesela Devleti Milli Türkiye zamanı Kürt yasak bu. ناسیۆنالیزمی کووردا تو نەبووە ناسیۆنالیزمی عشیرەتە هەبووە Komünizmi به حق خود به راستیا خود قبول کی از نهج کمونیستم شورشا مصطفی بارزانی انزل مدافعت کرد